ole voin hi samul pha thlani li ani a tunlai chu Israel le Hamas in dona in khovel media lian berber tetlar ma alwa khatwa reng maya khovel nam rang rang chu soilo ke ni mi zo ngei po in he in dona chanchin hi kan ngai ven hle chu wangin ke ni lampo in news dang ti chua san chia kan ngai hri lova chu wangin thuthar oma piang kan puang zel don ani Israel thuthar kan puan ma in Nepal chiat to narap thlak hi kan puang ma sa photang Nizan zirtop zan lai pel ma ret khan Nepal mar thlang lam chu na takin li rang hinga Nepal mar thlang lama chuan na takin li rang hinga he lir hing hian nu ma rap thlak taka siama mi som sari thi anga an puan nuwa thuthar bera chuan mi thi hian za som li an kai chho to in chim kara mi bo engemaw za tan lo oma he wang hian mi thi hi an pung chho zel turanga yani zandar som pani don thleng ania mitam jok chuan mu hil to ngei na rin oma chuti lai tak chuan he chiat na rap thlak tak hi aron thleng ani KM zariat ahlani Delhi atang po in lir ngeng hi ariat US Geological Survey chuan he lir ngeng hi magnitude paruk point pali ana ni in nan soya leichung mel som pakhat athu ka tanga ron intran ni in an soi Nepal National Earthquake Monitoring and Research Center chuan he lir ngeng ron intran na a epicenter hi Jajarkot Kathmandu atanga mar chak km Kathmandu atanga mar chak mel zani somnga atanga ron intran ani thuan soi kan la hrevekinarin sang ni som panga khan rap thlak tak main tunami aya rap thlak dai mai hian magnitude pasari point pariatana in Nepal hian lir lo ngeng to a khamitum khan mi sang kwa zetin nunna an lo chan to kum sang ni som pani khan 5.6 ana in ngeng le a khamitum khan mi paruk an thile bokani ole Israel in dona lama lutang in dona ni somni pariata kalmek lai ni min lam khan thlakhat chunga avoi ni nan US Secretary of State Antony Blinken chuan Israel atloa hemirual hian Israel then omram engemaw zat atlo don boka Blinken hian Gaza in dozoa Gaza chu tunge enkol hanti hian tunge khai chua kang ti te Gaza mi puite tan chom dolna tamjok pek lu theina turin inka hai rotna turte Israel atlo chan ani US chuan Israel chet na chu adem lova anram himna tidar thong theile mani inven nan chet an la thei chutianga anti po chu thil trul takani ti in Antony Blinken chuan US ngai dana soya ma se Israel chu Gaza inka hai nei chu mi puite tana chom dolna pek lu theina ani dona wangin inka hai rem ti turin angena ma se Israel Prime Minister chuan Hamas ho hian Israel mi an man an ron chua phot lo chuan chutiang chu kan ti theilo an mi man te ron chua phot ro se ati Israel hian inka hai puan ani chuan Hamas te hian chu an mangtangkai theidon ni in an ngaya mi puite tana fuel lut po Hamas ho hian an man saka Sifa Hospital noya diesel liter makta duai chan ve anda tha an stokani hei hi mi puite ta tur firfiak thil ti nanan lo la peng ani ti in an soya hei wang hian in ka hai nei chu thil ti chi ani lo Hamas ho hian an mi hren te an ron chu masak photanga yani ti in Israel Prime Minister chuan Israel ngai dana soi Blinken po hian in ka hai nei chu Hamas ho hian an mangtangkai lawang ti atiam thei bik lo ti soi he buena awang hian Israel then omram Arab Muslim ram te chu an nathin rim tluang zel Hamas ho in Israel an beilai te Israel mi pui poi soilo rap thlak taka an tha chungchang an ngai tu achang to lova Gaza ami pui torna te Israel in phubala a Gaza abomte mi pui ril tram mang ang khongai thlak te chu an ngai tu ana lu tu ber ani toa chu wangin Israel chu an dem ron luai ani ber an chet dan hi in dona athil sual rap thlak khoina ani war crime atling ani ti in arang theyang berami puitana chom dolna pelut tura mala turin Israel an phut zia an tar lang
Israelina an op West Bank lama chuan buaina a chuak deuh renga kan soi to ang khan helai West Bank hi Israel ti Israel tu hun ma tam tak omna isua hun laia tanga hun ma tam tak keni mizo te poina kan ngai hlut em tam tak omna ania Jerusalem chu hemi huam chunga hian a nge nge West Bank hi A B le C area te then ania a hian in rel bolna Palestinian hawin an enkola B hi Palestinian le Israelin an enkol duna Israelin security laman enkol chuti lain C area hi administration le security chu Israel kuta ve thung Palestinian maktadu etel omna anzinga hian Hamas firfiak engmozat he West Bank a hian an inphum roboka Israel hian beipui thlak fova tun in do nu po hian helai West Bank a hian Hamas firfiak an loka phlum nual to Muslim zinga fata Muslim tamna ani ole Israel lam chanchin tun lai chu kan ngai thlatam boka hriat zawnan West Bank lam hi tlema zong han soi zaw lokang West Bank hi Mediterranean tuipui kama khopui ni in khochak lama Jordan le tuipui thi Dead Sea ten an ria Dead Sea ten en an in ria chim lam khotlang lam le mar lama Israel ne an in ri bok kumsang khat zakwa somruk pasari ni ruk indo tia khovelin a hriat reng to tur indo na Arab tangrual ten Israel an ron be ron lai khan Israel chuan ni ruk chungin a dar thaya khamitum khan helai West Bank hi Israel chuan alata ani kumsang khat zakwa somkwa panga a Oslo Second Accord zia ani atang khan hebial hi Palestinian National Authority PNA in an enkola Palestinian enclave za somruk panga a an thendar Israel hian West Bank East Jerusalem chu Judea le Samaria area division angina enkol hebial hi atir lama chuan kumsang khat zakwa somli pariat Arab Israeli in do nuwa Jordan in an enkola heram hi kumsang khat zakwa somruk pasari thleng khan Jordan thune in hnuaya oma niruk indawa khan Israel hian alak sakta alwa zuita ani Palestine Liberation Organization le Israel inkara Oslo Accords zia ani hnuwa West Bank hi mun engemozata then som ni in Palestinian le Israel ten an opchin an nei hrangthli ani Area A hi PNA chavin an enkola Area B PNA le Israel ten an enkol duna thune ina an insem Area C hi Israel in a vaina enkol thunga Area C hi azaw hleya West Bank ramza asomruk chuang Area C hi analu ani Oslo Accords nuaya chuan Area C hi Palestinian thune na nuaya zo in son lu turania mase chu tiang transfer chu tuna hianal thleng ri lovani East Jerusalem telin West Bank ramzaw zong hi KM sing ni sanga zaruk somli ba ka tuikong KM sang ni zani somni ani Palestinian mi noi somni pasari borvel zet West Bank a hian an chenga West Bank a hian Israel mi noi ruk sing sari chuang an cheng ve bok chung zinga noi ni sing ni vel chu East Jerusalem a cheng an nia International Community chuan West Bank le East Jerusalem a Israel te chen na chu khovel mita chuan dan kal ni in an soi ole indo na muala lutang Israel Defense Force chuan Gaza Strip marlama ground offensive an kalpuina mason na an nei zel ni in thu chho an siama Gaza City chu an hual ngetel tela Hamas ne nan in ka parheng boka firfiak pol member tam tak an thatle to ni in Israel sipai thu puang tu chuan a soi Defense Minister Yoav Gallant chuan an sipai te chuan ruam na angin ma an son zel ni in a soi ve bok Gaza khopui lian berle strip pa Hamas rorel tu te omna an bupui he khopui lak hi Israel tan chuan akhir hle a na harsa takani firfiak pol pai thlak an tumna hian Hamas lam hi akoto patang an ni awangin thato pin an beilet
Friday tlai khan IDF chuan Gaza hmar lama ambulance chu thlawna hmangin an bei thu an nem ngeta hei hi Hamas hoten an man tangkai nia an hriat wanga ni indona hmun hnai taka atlan lai fighter te hian an kap chia Hamas lam thu chua dana chuan hospital pathuma director te chuan staff ten hliam tuarte chhimlama hruai chua an tumlai takin ambulance beina hi athleng ni in an soya futei sa chuan Gaza adam do in lian ber si fa pona anhulama thil thlenga hian car le ambulance chhia bula mipa meiche le naupang thisen chuak le ruang somhni chuang vel Hamas lam hian an ron phau chuak he be pui thlak na hian Hamas firfiak member engemozat an thi ni in IDF chuan an soi ambulance ka chiat chungchanga hian thu chiang tak ala om hlei theilowa Hamas lam le Israel hian thiam thu an soi ve Hamas lamin chimlama da turdam lote he ambulance a hian an phur ni in an soya Israel chuan ambulance hi Hamas hoten an hmang tangkai ral thuam phur kwalnan le firfiak thiar son nan an hmang ni in an soi ve thung helai hmun hi indona hmun ania he ambulance hian ral thuama supply ani anti Israel lam chuan thu chua ron siam zui ngalin he hmuna civil mi la cham angte la cham bangte an ma ni himna turin chimlam pan turin an ngen non thu an puang sipai lam chuan Hamas na thona hmun pui ber chu Shifa hospital chunga le an hnuaya ni an soya chutiang bokin damdoi in dangte po in phen nan Hamas lam hian an hmang bok ni in an soi World Health Organization ho tu Tedros Adhanom chuan Gaza damdoi in lian ber bula Israel in ambulance abe chu adem thu soya mi pui an mang ang le ani ati kan soi non le ani damlo Chrisel na lama thok tu te facility le ambulance te chu engtiklai po aven him anga yani engtiklai po inti in WHO ho tu chuan X Twitter ti a hriata ron ziak Palestinian mi nuai riat vel chu Gaza City le marlam bial danga tangin chimlam panin an chuak to ni in an chuta Israelin in son tura angen non lai thleng hian indona area marlama hian mi sang tam tak mi nuai tel an la ni in an soi zirtop ni chanu khan IDF chuan darkar tlem te chungin firfiak pol tam tham takan that tian soya thil thleng pakhata ground force te chuan tanela tanga Hamas member ron chuak chu an hmuwa chu vele boru ka indo thlona pu hrilin thlona hian an mani beiturin bomaron wing thlak tir ngal tam takan thi inka na dang pakhata chuan IDF chuan silai keng mitam tak chu building chunga tanela tanga an ron chua hnuwa an lut ti an hmuwa Israel sipai te chu an ron kap ni in an soi sipai te hian silain met puak le a RPG nen Israel sipai te hi an ron cha chuak RPG an vom luta a hnuwa firfiak tomna building chu an lu chil Hamas hel an that nual bok Friday ya Gaza a Hamas silai keng tenena anin beina pakhata chuan Israel sipai pakhata thi ve thunga pakhat chuna takin a hliam bok ni in IDF thu chua chuan a soi hemi truma Israel sipai hellamina an tha hi Sergeant First Class Reserve Yedidia Eliyahu kumsomni pangami ania ani hi Combat Engineering Corps 8170 Battalion mi le sa ani tuna Israel sipai athi le tak nu hian karmasa atanga leilama be pui an thlak na a Israel sipai thizat somni panga an tlingta October ni sari atang ero chuan Israel sipai zathum somli pakhat an thina ani thung hemi omje hi October ni saria Hamas sina Israel in ringlo lai an ron bei thut khan Israel sipai zathum chuang zet an thi ani Bir Saba IDF Southern Command Headquarters sa military brass tenena anin biak na Israel Defense Minister chuan Gaza Strip a bei pui thlak mek Israel sipai te chu plan angin ma an son zel tia soya Hamas beina po antipung zel don ni in a soi Hamas firfiak beidan mumal tak hian hlotlin na chu ati zawa hei hi an chun zom zel don
na zokin an chezel don ni in defense minister chuan a soibok air power ne na an chet na baka naval backup te thlop na in Israel sipai le armor kolom te chuan Gaza khopui chunga beipui an thlak zela indona an nei nu Gaza city a Hamas kulpui jabilia mun then khata po firfiak tam tak an lo that to bokani IDF chuan elite Yahalom combat engineering unit a sipai te chuan Gaza marlama beipui an thlak na Hamas tunnel engmozat an muchuaka eng te hi an ti chiani in an soibok sipai te hi an tunnel saf te an muchuaka puak thei thil mangin an ti chia tunnel te hi an neutralize ni in IDF chuan an soi IDF thupuang tu rear admiral Daniel Hagari chuan press conference anaya Hamas field commander pakhat tha tumin an nor chhun zomzel an chhun zomzel ni in a soi Indo tana tangkhan IDF chuan Hamas brigade le battalion commander som atlukpui rank nei te chu thlona hmanga beipui an thlak na hian an lo that towa October ni saria Israel laka chet na rap thlak tak athlen theina na ruam man na siam tu te po an tha zinga hian an tel ni in an soi Hezbollah in an beinon fokara march Hezbollah in an beinon fokara Israel marlama chuan buaina achuak zela heti chung hian Gaza Strip a hian Israel sipai te chuan beipui thlak na ngor takin an nakal pui reng Israel chuan US nen in biak na an nei hnuwa Hamas laka indona an kalpui chuna sa takin ati danglam mi pui tor lo dan berin an cheto ani ti in Biden official chuan a soi US nena an in biak hnuwa Israel chuan Hamas laka indona atana sipai chet lak na tur ruam man na asiama danglam na kan hmuwa indo dan pa nga in an ruam man na te po an filter viau to ani ti in civil mi te nun nangai poimo takin ruam man na an kalpui to ani ruam man na an thlifim hle to ani ti in Biden administration official senior chuan a soi Washington hian civil mi thi pung chhozel chungchanga Israel nen in biak na an nayam ti chungchanga pressure oma hei hi senior official chuan ron soi fe in US chuan zona khir tak tak an zota an thil tum chungchanga chiang takin US chuan Israel zona a zota a en fi reng bokani ti in a chang atir lama an ruam man na a in tuna chuan indodan kalphung an duan chuna sa takin an ti dang lama an filter viau to ani ti in official a ming tar lan lo chuan thu thar the dar tu te ne na phone briefing an na ya soi senior official chuan October ni saria Hamas te beipui thlak nuwa inka hai puan chu US tan policy dik tak ani lo thu a soibok official chuan nimin khan truck za jet Gaza hian a lut ni in a soya US chuan ni lo la om tur chungin Gaza ama mo thiar lu chuna sa takin a pung don ni in a soi leivera in ambush na lian taka thlenge Israel Defense Force te chuan nizanam khan Gaza marlam hun pakhata in ambush na lian taka thleng tlat mai media rang te report hi han khai kho mila leiver chuana pakhat Gaza marlam hun pakhat chu Israel sipai te hian an hmu chuaka helai mun hi Hamas nena anin beina atanga Gaza marlam city nei taka ani leiver atang hian Hamas member an ron chhuwa nge an ringa Israel sipai ten an lo chang ta ni an soi helai leiver kwa bula hian rocket ka chuana mun le anti-tank missile post te po om nge Israel sipai te sa chan chu aron chhuwa kangem reife an changa thoma re hle mun hlade utaka an thian IDF tele Hamas member dang silai manga in tong ri ron thang khok le dar ti lo chu thom dang om lova ti chuan zan reilama chuan Hamas member then khat chuan pon lam bo ruak an ron ngai chang ta a tuma an hmu tak lo wangin an ron chuak zela Israel sipai te tan chuan bel chung sa an ni ringot mai in ring taka lo chang tu Israel sipai te chuan mortar RPG le assault rifle thaberber mangin an lo tin furmaya an chang ti reng Hamas lam hian an hrelo chu vele RPG mangin an vom ron ta a chuta an silai man ta vor le M4A1 chuan an brass ta tak tak maya Hamas member tam takan thi
RPG puak wang hian then khat phei chu an ruang hlawm tlak om lo hial ni in an soi. Hamas member hi engzat chi ange thi an soi lova. Several tam tak ti chawin an soi. Hemi truma Israel sipai Hamas haulo ambush tu te hi infantry le teng force rualan niya. 460 brigade mi le sa te an ni. IDF thu chua chuan tanel po hi ti chiat ngal ni in an soi. Mun danga inbe na Hamas member sompanga an kap hlumbok ni in IDF chuan an soya. Teng mangin Hamas observation post te po an suwa sambok. Ambulance mangin tlan bawantum. Hamas sian tunkar tirlam khan ambulance mangin Gaza Strip atrangin an fighter te chu hruai chu an tuma. Tunkar tirlam khan Palestinian liam tuar tam tak Egypt a hruai chu an ni. Chumirem chang chula in Hamas fighter then khat chu liam lema changin ambulance manga Gaza chuasan an tum ni in Biden administration official senior chuan nimin khan a soi. Then khat chu liam tak tak te po an oma. Hamas liam zinga then khat chuan Gaza chuasanin Egypt in enkol tura chua an du tian soya. Liam na tak tuarte Gaza chuasan ngei ngai ang chi lis an siama. Ramdang mi sang tel nen enclave atanga thiar chua tuma malak mek zelani. Hemi nu hian Egypt le United States chuan lis chuan endika. Mingin ziak mun thuma thena mun khat chu Hamas fighter te an ni thuan mu chuak ta ni. Administration official chuan he lis hi an hnol thuan puang hala. Atopa Palestinian liam somsari paruk an chuatir bak chu pakhat ma an chuatir talawa. Gaza atanga ambulance chuak te chu firfiak bol member tam tak an lo to nge ni in an ring. Heti la hian Israel official senior panhi chuan Times of Israel an rildanin tunkar tirlam khan Israel inspector te chuan Gaza a firfiak bol te enkol tanel chunga boruak siam chuana tur oxygen concentrator engemozat an hu chuak tian soi. Heng an hu chua hi Gaza damdoi ina man tur ani lova. Damdoi in hnuaya tana man tur ni in an soya. Israel official senior pakhat chuan oxygen concentrator an hu na truck zong chu Gaza alu an phal talavani. Ole puan tur tam taka oma kan puang seng hri lo ni phot mai te se. Thu thar jok le rin tlak in riat zel theinan he channel hi lo ngai chang zel ula. Min la subscribe lawin oma ni chuan khonga in min lo subscribe vek don nia. Kar top chol man nuam vek ule.